Oh, okay. Oh. Sabi pa bidyag kung pakalado na. Amo, tingka nung papakrit, mo mo balong lagi. I-greet ko nga din, miras tabo kas. I-greet ko nga kaya gana-gana. Oh, sige. Maya payabak ng kaya kayo. Mag-birthday dyan. Mag-birthday. Okay. Happy 40 days. Adon mo rito. Happy 40 days. Itang sitting ni Pepa Binyag yo. Oh. Yan yung papatilad dong ni asawa. O bakit? Yung burina ng babae, lagi yung anak na XLT. Yung lalaki burina, kolong-kolong. Ano lang rin na. Ay, may tatal-talan lang yung miras na pisambang. Oh. Ay, ano yung lagi wanin pare. XLT po na, burina niya, kolong, ay, lapwede rin na. Lagi yung sakin. Wow. Manula na. Ba, ano na may kibat ng babae. Uy, dara ko po lagyo na Celeste, ana. Alaw rin lagyo sa kaya na Celeste. Atin, tara na Celeste. Warat ako, sige. Uy, dara ko Mercedes. Oh. Dara ko Mercedes yan, ah. Bakit Ay, naman? wala kang matulid, ah. Itang pisang ko Amerika, lagyo na Ford, ana. Ila po lagyo sa Kendi, ana. Siyempre, ikaw ang mikipenga, rin kayong mikibuto. Malyari, buri, ana. Oh. Ano talaga lagyo? XLT na mo po, ana. Uy, ta, XLT. Kanyang binyagan eh, pare makanyang. XLT na eh. Nanya apelido. De La Cruz. XLT De La Cruz. Ang kapamo kaya ng pare. Nanong gamitan tamo? Diesel o premium? Nakatawag yan.